Yes, bless you. Sanibona lihlobo tami ngumprofeti wenu lonemandla lo the great interpreter Archbishop Pastor lamuhla ke kungetekele esinye isikhundla esontweni sebangibita ngarelevant Reverend nasini bathandekayo yithi ngiconfirm ngeke nginifake emenene yithi ngiconfirm la ku junior pastor Ndondo Bashise Shaba. buti nginike title yami labanginike yona lamhla It's Reverend. ngathi songidokisa kakhulu. Trust me, my pastor. Anyways, sawuhamba nalo lokushoko. Bless you my brother. Okay, sinisivile ke sikhundla sengirelevant reverend khona lapha. Akunandzaba kuyagcina ku relevant lele ngikushoko. Lesitele ukuthandazela lamhla nginayimvula lenginyuke lenzabeni. Ngahamba ngayothandaza ukuthi ine velonga ngalotho nabo soyithengile inhlanyelo bese ngendela wena nje ngalanza ngegama kokuthi lite lize line nakuwo. Lesikunikelelako ke manje ngiloko ukuthi sale likhalula phela likhawule khona wena utawukhona ukuthi uye emsebentini ungenoshelela. Bafakile ke labanye bazalwane angikaduli namanje ngu1000 yena loyo ku +268 ku 7640 7017 gorwake bless you nalobeka ayina ngathi akafuni. Oh